Nice at VS Icky Episode 6. Kama na pajaban la de suram ya minum na mengenga di pajat. Karang kuangan la kajang gua tak dia. Wari ke mengenga jong kamari la mana minum dan tadi itu ai putih ah. Jong lai. Tengok mana pakak pangkaturia pajaban la kok pa. Tadi deh leh. Mana behindak, sebehindak dan suruhan be putian dak je dah. Wah, minum dulu cip. Suruhan be kuah. Tadi dia suruhan le be sakangan kuah rupi ko muncang ko be kuah. Maka coba tomato yo kicang. Indak di lawang siko di pasaman ko tomato kicang yang siang selebriti artis sang. Cik jelas cik sak tadi dia. Kok minum putih enggak? Cik yang le. Biar tandang emosi ni. Nak dulu bayi duduk lah. Latihan dan diang ko keraja. Waang la payah de majari kiyang. Kalau bantu ikoi dui ang ni kicil ah. Bang kada pe duduk lang dak bantu menggaya-gaya bantu artis lu kayang dah. Dah lu kaya pakai nak pakai kacamata lu bantu. Indak tahu diuntuang bantu iko mah muah nak kadi jo ang tapi yang kami ni kicil nak. Iya. Cek yo nya disuruh cara bakar rajo bantu aku indak je taluk dia kemangang. Jo aku nak kicil jo rumput kan gian nak kadi ulang makan. Jebatu ni cip. Ama ikutin sip. Alhamdulillah. Ama. Nah. Ndak ko bunci lepas dia nak kali putih ni putih aku dang. Mangali cip manabeh-nabeh jo kerajo cu ai. Santai-santai itu harus dinikmati ni. Dado dinikmati dan kicang kau ang ya. Kalau duit ko kalau biasa karya dari ketek, dari mudo bujang ko ang karya biasa babi ni. Bidi asal hujan. Sontale lah aku tangguang karajo den yang le. Dan kicang mana kau ang dak menangkut di utang tu dah. Mama biai minumnya mengengak. Jangan kau bang kau babi ni bentuk kau. Tu karena dia angkat laparak aku kacamata ang kau. Awak tu dimanapun di saat apapun ini cip harus gagah, harus keren. Oh mau di cip. Cicang talak on juga gang tu kajian anak-anak dia. Iyo nya kau janda yang kayak sepian tu. Wah Riki ya dan ajang tinggal Jordan kau supaya bisa baca roka rajo kareh kau. Aja dia rupi kau dia makan jawi kau. Iko ada suruhan indak mana be ada suruh do mama jaga rupinya mengengak. Malah lawang ke Den? Indah. Tak ada bisa panik li makan aja wah udah. Wah beko den sakang kalau sia yang kan. Cek yang le. Kalau nicip teman-teman. Kalau di parakku sadalah kau sobok diang. Ang tolong gua ampun rupi si kuah. Sabar si kuah. Situ angatan. Beko cuba nang beko pado ancak lah kau ang beko den pada den puruang ka muncang tu beko. Kotor nicip. Kotor nicip le. Ambo la pedikit kuku patang di nicip kuah. Lawas kuku kam sa kaparaknya bawa kamu. Baal kaparak ni tahu itu ai kaparak dah bosan nicip kaparak aku tu. Aku nak kena bosan dia anak kaparak ko masuk banyak piti dia. Mau dewa ang mangang ko. Nicip hidup tu nak boleh dinikmati, harus dinikmati nicip. Besok kan mati nak ada lah kaparak. Besok kita yang malaikat nicip besok kaparak itu tahu. Kaparak ni jawab nicip soal ada pai mana kasih tu pai mana kasih kau mana tu. Acok dia najang kau ang na. Kaparak ko dia mga luang paluah den dia ko amati ko. Olahraga juga. Mga dia ang kangkang tu rumah tu ko ko. Mencik dia nak tak rumpi ko. Ingat jangan ko den puruang ka muncang tu ko lah. Jadi yang do mencik ka den nicik ka babi ni tu je leh dia. Baba ni leh dia. Ko nak lakak dia muncang tu je balok ko. Mencik ka babi ni ka jo pamaleh. Dan najang tiga si ko menolong le bantu iko ko nyo. Makan perai dan lagi rokok dia balian tu hari. Banyak uang 10 kan lagi aku ang betul ikut dan uang menang panuran cak lah dia kena yatim ni sedekah lah. Mana yatim mana cip? Mana tu lah? Iyo itu samantan bantu itu mana lah Riki dek nak yatim uang dek nak yatim tu. Dan jangan tinggal pada taman jojo mayang di koperasi mau tahu orang juang. Jangan jodoh le dan binang. Kau nak bisa di bina dan bina sampai kau. Capek dia rumput tu. Yo. Jangan le. Tadi dia marah-marah aku suram ko dia lambang kapan luang tu ko le. Kalau dia ko dah. Awak disuruhnya kemari. Ambil kopi dia tu ah. Jadi putih ada suruh ambil ye kopi putih ambil. Di mana cik kopi tu? Balarian capek di situ dia datang di situ ada ke pintu tu ah. Capek tu lah kendek balarian capek je mengengak jang lah. Iyo, di mata Disuruh napo mambiar napo. Lainnya disuruh lainnya dia po. Pakak badak tadi nguang tu. Itu mangkonya. Kalau orang icek tu dia ngak capek seketek dia teh kukas tu kopi dia nak mengengak je lah. Dia jakare duit. Ni nak kabe bini babi. Iyo. Nak kabe bini jo. Ada naja ko karajo kare.
Indak jo mo ada kuari lah hujan apa. Pa. Alah sah. Pilo. Cip. Kapas talo ale. Kece si Mar patang ay na mo nyo mambe mo di menantu cip. Si Marudin tu. Iyo. Kice calon mak tuan kau tu. Dia lah den ajan, aden di kau ya, aden diang ya kalau indak amuah. Wa ang may kuit kan caru den kwa, den binang bentuk ko kwa duit kare kwa. Ama macik rumput se mat tua adian tua. Tu? Elelok macik tu elelok. Ijan tangan telan tiap di sainya di sabi ko. Ni ko ni cip. Biarlah dia kicek kasih Marudin inyo hanya nak si Marudin tu. Lain ni yo ni cip. Pokoknya inyo elok, rajin sumayang. Anak perlu na rancak-rancak nama lenjek nang cari do. Ala tala rumput tu, angku sabi tu atas situ. Dah yo do Ni cip ada orang nepon tadi. Ya. Mana ni cip ni. Betul. Atamel situ beko lah bahas di rumah tu. Iyo jual anak si Marudin tu. Iya. Haji Saisah tu. Iya. Capek lah. Lah dia nak tadi dah dulu jangan kita kelas na ni cip. Ndak. Diko lah dia turun kalau pelasek apa balik hang. Mangisi itulah dia sabik tadi tu capek lah. Koyong jo nak si Marudin tu capek lah. Banyak icek nak kami ni bagi ni tapi kalau jo pemales. Bala.